Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Bonficace Rutikanga yagaragaye anyonga igare mu bukangurambaga bwa Turi tugereye amahoro, bishimisha benshi kuko byagaragaye nk'igikorwa cyo kwicisha bugufi. Kuri uyu wa gatanu nibwo Polisi y'u Rwanda yakomereje ubukangurambaga bwa Turi tugereye amahoro mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, bwitabiriwe n'abakoresha umuhanda barimo abatwara ibinyabiziga bitandukanye bitabiriye. Muri ubu bukangurambaga, umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Bonficace Rutikanga yagaragaye atwaye igare, aho byakuriye amarangamutima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga. Tito Hare yanditse kuri X ati video y'umunsi ACP Bonficace ari kunyonga igare. Solange ati video nziza urubona uyu munsi. Umuyobozi mukuru wungirije wa Polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Sano yabwiye abitabiriye ko hakenewe ubufatanye kugira ngo ubukangurambaga bugerweho. Ati turi hano dushaka ko dufatanya mu bukangurambaga bwa Turi tugereye amahoro. Nibyo kuko ubufatanye mu kurinda umutekano wo mu muhanda burakenewe, cyane ko ari inshingano zacu twese. Iyo hari uburiye ubuzima mu mpanuka ni igihombo ku muryango n'igihugu. Niyo mpamvu tubasaba kuzirikana ubu butumwa mu busangiza abandi batari hano kubishyira mu bikorwa mu rwego rwo kwirinda impanuka. Minisitiri Vincent Biruta yavuze ko ubukangurambaga bugamije amahoro n'umutekano. Ati ubukangurambaga bugamije amahoro n'umutekano. Kugira ngo umutekano wo mu muhanda ushoboke, ni uko buri wese agomba kubigiramo uruhare no kwirinda kuba nyamwigendaho.